Assalamu alaikum hormatly dostlar. Biz qayradan Una bozorga keldik. Bugun kunga jekşembe 3 dekabr. Japalaq Una bozori. Bugun unalarni chetinden tanıştırabız. Bahası var mı, bahası yok mu? Baарын tanıştırıp ketebиz çekenden. Anda mesela başladık. Honda Российский номердекен. 2000 жылғы 1.8 объем. Бағасы 440 000 сом дейді. 550 менен 60-60-82 деген номер екен. Ақ түсті Honda Tornado. Российский номердекен. Toyota Avensis 4 сифралы номерде. 2001 жылғы 2 объем. 501 менен 46-56-01 дейді. Универсал. Салам алейкум. Бағасы қанша екен? 440 000. Обмен неге? Обмен бір өзін оплата қылып берсе. Оплата қылып берсе, валла. Матизге обмен қылады екен, 440 000 дейді. Toyota Avensis универсал кузов. Екі 10 жылғы екен. 2 объем 0554 74 0010 деген номерде. Иесі жоқ. Тилекке қаршы. Қызыққандар байланышып сұрасаңыздар болады. Hyundai Sonata. Mercedes-Benz 2007 жылғы 2 объем дизель $11 0 221 менен 81-81-86 деген номерде. Левый руль, автомат коробка. $2 объем $11 С-класс. Hyundai Sonata 2016 жылғы 2 объем газ 0774 36 55 16 деген номерде. Серебристый цветте. Қызыққандар номерде çalсаңыздар болады. Иесі жоқ. Автомат коробка, левый руль. Toyota Camry 2003 жылғы 2-4 объем 0999 554 445 деген номер. Серый цветте, правый руль, автомат. Правый руль, автомат. 2-4 объем Camry. Honda Civic Левый руль, механика. 2000 жылғы 1.4 объем бағасы 250 000 дейді. 709 менен 20-78-42 деген номерге çalады екенсіздер. 250 000 дейді. 2000 жылғы Civic. Mercedes-Benz 202 kuzov универсал 2000 жылғы 1.8 объем бензин газ дейді. 559 менен 001346 деген номері çalады екенсіздер. Сешка универсал. Салам алейкум. Бағасы қанша екен? 450 адам. 450 деп отырсыз. Обмен неге? Обмен жоқ. Наличкаға. Пробег 364 000 жүріп тұр. Наличкаға сатады екен. Сешка 1.8 объем универсал. Honda Stream 2003 жылғы 1.7 объем
Telefon nomerleri ko'rsatilgan, esi yo'q. Bahası yazılgan emas. Streamga qiziqqanlar bunda çalsanızlar bo'ladi. Lexus YS 300 YS 300 Lexus avtobus satıladi ekan. 2003 yılki 3 объем, telefon nomeri ko'rsatilgan. Levый rul, avtomat коробка. Серебристый цветте. Toyota Corolla. Серебристый цветте. Levый rul. Mexanika. Bahası qancha ekan? 550 ming. Aha. Bahası 550 ming ekan. 2006 yılki 1.6 объем. 0888 10 15 15 degan nomerga chaladi ekansizlar. Corolla. Mercedes-Benz E-Class 93 yılki 2 объем. 559 milyon 40 61 40 deydi. Sizden mi? Bahası qancha? 370 ming. Plita motora? Prostoy bu? Prostoy motor ekan. Mercedes-Benz. Kırılada biraz işleri var ekan. Kosmetik işleri var ekan. 2001 yılki 2 dizel deydi. 2 GT dizel ve yaxshi ko'rinmay qoldi. 559 bilan 04 41 04 degan nomer ekan. Oq svetda. Assalomu alaykum. Bahası qancha ekan? 550. 2 GT ile 2 9 bu. 2 mi? Probegi qancha? Ha, bo'ldi. Обмен yo'q, только наличка. Qarab ko'rasiz, ha? Обмен bo'lsa. Bo'ldi. 550 ming. Toyota Highlander 2006 yılki 3 объем gibrit 15 ming dollar. Telefon nomeri 552 bilan 80 87 87 degan nomerde. Levый rul, avtomat коробка. Серебристый цветте. Qiziqqanlar chalib so'rangizlar. Hyundai 2009 yılki 2 объем dizel turbo 995 milyon 33 70 33 degan nomerga chaladi ekansizlar. Assalomu alaykum. Bahası qancha ekan? 10 ming dollar. 10 ming dollar. 130 ming yuribdi probega. Hyundai mi ne bu? Sonata. Hyundai Sonata. Santa Fe. Ha, shunday deng. Hyundai Santa Fe 10 ming dollar ekan. Hop. Mercedes-Benz var ekan bu yerda. 76 00 61 dostlar. Çalınızlar. Lak kuyup kalgan. Bunga 98 yılki 4 объем ekan. 555 bilan 55 72 22. Bahası жазылган эмес тилекке каршы. Levый rul, avtomat коробка. Jalolabadga ketgan yo'lning bo'yinida joylashgan mektab zal mektab bor. Bahası 2,5 milyon so'mga bağlandı. Biraz tele bo'ladi. 0505 85 01 24 0778 82 07 83 nomerine çağırırsınızlar dostlar. 2004 yılki 2 объем ekan. 557 bilan 45 10 00 degan nomerga chalib baylanishasiz ekansizlar. Levый rul, avtomat. Серебристый цветте. Camry. Bahası 68 bin dolar, biraz kebi var.
Telefon numarası Бул дагы Camry, ак цветте. 04 63 Правый руль. öğreteceğiz dostlar. Жана ошондой 2003 жылкы 2.4 объем 553 менен 021080 деген номерге чаласыздар буга. коммерциялык багыттагы имарат жапкан. Кызыккандар болсо, Өтө ыңгайлуу жери. ак цвет керек болсо буга чалыңыздар. 230 миң Lexus 350 автоунаасы. жери 15 соток. 2010 жылкы 3.5 объем автомат, баасы $21.000. 552 менен 078873 деген номерде. Левый руль, автомат коробка. Lexus 3.5 350. Окей. Mazda Familia deydi. Российский номер деген. Правый руль. Mazda'nın görmanları olsa байланышсаңыздар болот экен. 99 жылкы 1.3 объем 706 менен 838303 деген номерде экен. Серебристый цвет. Hyundai Avante XD 2008 жылкы экен. 1.6 объем 502 менен 200043 деген номерге чалат экенсиздер. Кара түстө. Левый руль механика. Volkswagen Passat. Отечественный деп коет го, эски машина издегендер болсо. Анаке 88 жылкы экен. 220 менен 170723 деген номерге чалат экенсиздер. Toyota Camry 2015 жылкы 2.5 объем 500 менен 94 72 72. Левый руль, автомат. Honda Jazz Armenia. Кара түстө экен. 2002 жылкы 1.4 объем. Кара цветте экен. Assalamu alaykum. Baası qancha ekan? 489. 480 ming. Обмен? Admin be. Qiziqtirmaydi. Nalichka? Kim var? Kemi var. 480 ming kemi var ekan. Honda Civic. Правый руль. 2003 жылкы 1.5 объем. Telefon nomeri көрсөтүлгөн. Серебристый цветте. Kia Яндекс таксиде иштеген экен. 2018 жылкы 1.4 объем 223 менен 66 14 дейт. Баасы 800 миң. Кеми бар экен. Российский номерде. Toyota Corolla hatchback. Левый руль. 2003 жылкы 1.6 объем 220 менен 66 81 23 дейт. Assalamu alaykum. Baası qancha ekan? 450. 450. Kemi var? Mexanika, ha? 450 kemi var ekan, mexanika. Xo'p, Toyota Camry 2003 жылкы 3 объем 508 менен 18 20 35. Кара цветте, левый руль, автомат коробка. Baası көрсөтүлгөн эмес. Кызыккандар байланышабыз. Step Wagon. Honda Step. 99 жылкы 2 объем 507 менен 26 24 42.
24-42. Assalomu alaykum. Boğası qancha ekan? 650. Kami var? 650 kami var. Step. Honda CR-V 2000-yılki 2 объем deydi. 555 milyon 61 0062. Assalomu alaykum. Boğası qancha ekan? 559. 550 kami var. Kam var. Обмен yo'q. Admende bo'lar. Qarab ko'rasiz. Bo'ldi, rahmat. 550 kami var ekan, обмен qarab ko'radi ekan. Lexus RX 350. Qarasi betdi. Avtomat levый rul. Hech qanday reklamasi yo'q. Chevrolet Lanos Sense qarasi betdi ekan. 2008 yıl ekan, 1.3 объем. 56 milyon 32 54 degan nomerde. Boğası жазылған emas. Honda Fit российский номerde. 2002 yılki 1.3 объем 777 milyon 2207 23 degan nomerde. Серебристый цвет. Genesis 2020 yıl ekan, 3.3 объем. Telefon nomeri 550 milyon 36 80 81 ekan. Bardağı podklyonka ekan. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Puli qancha ekan? 35 lira. 35 ming dollar. Podklyonka ekanda. Yaxshi. 35 ming dollar deydi. G80 degan. Genesis. Lanos 2002 1.5 объем. Nomeri. Puli qancha ekan? 220 ming. Avtomat mı? Aha, avtomat. Variantlari. Nalichkaga. Variant yo'q, только наличка ekan. Lanos. Nexia var ekan. 2010 yılki 1.6 объем. 230 ming deydi boğası. Telefon nomeri ko'rsatilgan, oq svetda. Mexanika. Senası barlarda ko'rsatib hozir. Senası yo'q tortin, keragi yo'q, boğası barlarda. Ko'rsatib qo'yili. Da boğası yo'q ekan. Chevrolet Spark. Chaqan mashina. Avtomat korobka ekan, levый rul. 2018 yılki boğası 7200 dollar. 998 milyon 18 18 05 degan nomerde. Chevrolet Spark. Chevrolet Nexia 2011 yılki 170 ming probek deydi. 1.5 объем ekan, простой комплектация, состояние отличное deydi. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Bu motorni atsak. Nexia. Assalomu alaykum. Boğası qancha ekan? 280 ming. 280 ming ekan. Devo Nexia 2009 yılki 1.5 объем 230 ming so'm deydi.
556 менен 016700 230 ming so'm deydi. Mexanika коробка. Deo Nexia. Osmon ko'k svetda. Жылғы 1.8 объем 200 ming so'm deydi. Telefon nomerleri ko'rsatilgan. 200 ming kami var? Variantlaricha? Ну, вариант yok, наличка лево. Только наличкаga. Наличка. Elektropakет. 4 ötün elektropaketken kожаный salon. Kuzovda griboktor var ekan. Deo Leganza'nın biraz griboktor var. Atak Paza eksteriyeri. Eksteriyerde ona biraz işleri var. Kosmetika. 200 ming kemi var deydi.